Ibihe byiza nshuti bakunze mukomeje gukurikirana Mia Boss TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri Mia Boss TV. Yendereke ni inkuru mugiye kubana nanjye mbahaye ikaze. Mu ngingo z'ingenzi turababwira ko Mwitende wamenyekanye nka Burikano yatawe muri yombi. Turasababwira ko nyuma y'iminsi 2 Soroba afungiye muri Uganda yaje kurekurwa. Ubu yarayageze i Kigali. Aya niyo makuru tugiye kubaramburira mu kanya, ntimujye kure ngendereke niyo nkuru mbahaye ikaze. Aya ni amakuru mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga ariko nimusobanukirwe neza uko bikwiye. Niyo mpamvu nka Mia Boss TV tuba duhari ngo tubacukumburire, tubabwira amakuru tubivuye muzini muzingo. Niyo mpamvu tugiye guhera ku nkuru ya Mwitende Abdulkarim wamenyekanye cyane nka Burikano yatawe muri yombi. Byinshi kuri iyi nkuru. Mwitende Abdulkarim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikano yatawe muri yombi akurikiranwaho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikano ukurikiranwaho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakura ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha, uwo mukobwa akabyanga. Burikano yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza bakamwishyura amafaranga yabatanzeho yabitike na fantari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga, bamuhaye ayo bafite undi arayanga ndetse ahita yigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse Burikano ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitseri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga aho Burikano atuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikano akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68/2018 yo kuwa 30 Kanama 2018 riteganywa ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwa Dr Murangira yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza. Eric niyo nkuru, Mia Boss TV. Tubibutse ko uyu Burikano hari umujyi ukorana n'uwitwa Buringuni. Reka tunyarukire mu yandi makuru avugwa mu Rwanda n'ubundi mu myidagaduro, tubabwire ko umunyarwenya Soroba wari ufungiye muri Uganda yageze i Kigali. Byinshi kuri iyi nkuru. Umunyarwenya Suwede Habimana uzwi nka Soroba wari umaze iminsi atawe muri yombi na polisi ya Uganda yageze i Kigali kuwa 20 Nyakanga 2025. Uyu munyarwenya watawe muri yombi kuwa 18 Nyakanga 2025 yaje kurekurwa kuwa 20 Nyakanga, we agahamya ko ari nyuma yo kuganirizwa ku kosa yari yakoze. Mu kiganiro yagiranye na Igihe yagize ati, nukuri Imana ishimwe ko natashye ndi mu Rwanda, nakoze amakosa mfatira amashusho mu mahanga highway wa Kampala Entebbe nta burenganzira nasabye. Soroba yavuze ko nyuma yo kubuzwa gufata amashusho yaje kwibuka ko ari utuntu duke yari asigaje asubira kudufata birangira ariho bamufatiye. Uyu mukinnyi wa filime akimara gufatwa avuga ko yabaye nk'utumvikana n'umupolisi kuko batari bahuje ururimi, bituma bamujyana kuri sitasiyo ya polisi. Icyakora ahamya ko ntacyo bamutwaye uretse kumuganiriza. Ati, mu minsi 2 nahamaze baranganirije bambaza niba mu Rwanda nshobora gufata amashusho aho mbonye hose nta ruhushya mfite, mbabwira ko bitakunda. Nyuma bambajije impamvu numva ko ibyo ntakora iwacu nabikora mu mahanga. Nyuma y'iminsi 2 Soroba bari kumwe n'abo bari kumwe baje kurekurwa bahita bataha.
uyu munyarwenya yavuze ko yari yagiye muri Uganda gukora filime yise Amahanga Arahanda izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi gutaha Kanama 2025. Eric Niyonkuru, Mia Boss TV. Twizere ko abakunzi b'uyu munyarwenya ndetse akaba n'umukinnyi wa filime, twizere ko mwishimye kandi mwasenze, dore ko Imana yabasubije. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, reka tubabwire ko yari we musozo w'amakuru yaragezweho mu myidagaduro. Tubararikire kuza kubana natwe mu makuru yacu ataha araba agezweho. Njye nitwa Eric Niyonkuru, ndabashimiye.